Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silian sang puya Chief Minister Puzoram Thanghovin voin khan zo kho sang Assam Rifles in son chungchang ngai tu tur poimo te ngai tu in thut khom ani Mizoram Public Service Commission MPSC Chairman Tharatan Puje Siram Thanga IAS retired churuat ani Sarkar lai puichon kumsang ni somni pakhat somni pani chunga khokheng na satak tuar Rajasthan e Nagaland chomdolna cheng viable thasang khale somni pathum pe kharemti Union Power Minister RK Singh chuan India chu khovel energy thiang hlim man konga mala chak berani thule sigle sa ti chetlem jok renewable energy lama thang chak berani ati Chief Minister Puzoram Thanghovin voin khan zo ko sang Assam Rifles in son chungchang ngai tu tur poimo te ngai tu in thut khomani a Deputy Chief Minister Puton Luya Home Minister Pulal Chamle nele Land Revenue and Settlement Minister Pulal Rotkimate Antelani Kumsang ni som pakwa Ministry of Home Affairs in Assam Rifles in son thuai tur le khalo thon to no then kha chau online son le Assam Rifles lamin huntiam an bopel na salutuk chungchang soi howani a Mizoram sarkar chona ti tur angte ati to thule infrastructure chungchanga bozui ngai then khat an thlen te po chaktaka bozui thuai ani zel tur thu soin Assam Rifles lama tanga online son thelo na chan chu an mania lo soi howa arang taka mala turin an shil ani voin thut khoma hian Deputy Chief Minister Puton le Home Ministry lam tun hnai anin kom na te ngai thak ani a hemi chungchanga hian sarkar le puitringin Mizoram local tur anam thu soi ani a voin thut khoma hian Assam Rifles ho tu te ba ka Home Revenue le Department dang ho tu te antel ani Sports Minister Purbat Romoi Roite chuan Tanshila State Training Center First Mizo Eric Squadron NCC Combined Annual Training Camp na imek hunahman pui Purbat Romoi Roite chuan Mizoram Chimlam District Palite huam turin lunglaya Second Mizo Battalion NCC din ani tur thua soya cabinet in a pomvek to thule kumin July tha hian kalpui tran tura rom man na pe felani to thua soya he huna hian social media man konga film khur theu turin zirlai te chu acha ngalani NCC cadet sang ten namlam sang le an thiam thil te an tira an kem chunga an thil zir chu ate an pholang bok ani cultural program ne zo hian Sport Minister Hovin Camp Fire chitna hun manani a Combined Annual Training Camp Patel School le College zong te hian Sport Minister ne na tangi infiam na man ro an dong vekani First Mizo Air Squadron NCC Combined Annual Training Camp ba hian Mizoram District sang School le College somni pali tangin cadet zali chuang telim Mizoram cadet omte chu antel kim hle a he camp ba hian training chi sang kalpui ani a lecture chi sang fire prevention HIV awareness environmental campaign aero modeling le adangte po mithiam ten anzir tir bok ani Mizoram Public Service Commission MPSC Chairman Tharatan Puje Siram Thanga IAS retired churuat ani a MPSC Chairman Tharatan ron order voin khan Mizoram Sarkar Department of Personnel and Administrative Reforms DPNAR chonati chuak ani Mamit khopui chunga vokpur shileng chuan ziom lampan novin vokthia pungchho zela Mamit khopuma vok zasari som pasari thito tunlai Mamit District of Vokpur Shri African Swine Fever ASF le PRRS leng mek chon Mamit khopui chunga vok anthi pha nasal le a voin po khan vok som panga anthi le a Vokpur Shri awang hian tundin hmuna Mamit khotang hruai tu te chinchi adanin new Mamit huam chunga vok zani somret pathum an thito a chimvenga somret paruk luang pola somli pariat bazar venga somli pathum veng huna vok za somni pali le marvenga za somthum pathum athito in vain vok za seri som pasari an thito ani Mamit khopuya vok pulshi awanga vok thi zinga vok zani somthum panga te chu vok pulshi kaya wanga suat anni hetia Mamit khopuya vok pulshi lenga wanga vok thi omrenga wang hian Mamit District Agent Vetty Officer Dr. F. Vanaru da chuan Mamit khopum chu vokshilena hmun infected area tun khatir khanalo puang to a Mamit khopum infected area pon ani wang hian voktal anom lo mai ba ka hmun danga tangin vok sale vokatanga thil siam reng lak lu khaplat ani Mamit borsa pulal nun hluale Mamit vis sang ten an lo rel to angin vokpur ria wanga vokthi te hi mihring chen atanga hlatak Mamit thlen ma zongowa Mamit joint BC tem vok phum na tur vok khan molan laya phum thin ani Champaya Excise and Narcotics Department chuan nimin kaidar nga lemin somni vel khan champhai bethel venga methamphetamine kz ni le gram somni le ani tu niapu lalfak zuala kum somni pakua khomoi Myanmar tu na zo kho thara kho chamek ni in chal chon mana
heng methamphetamine amman te state pona lak tu nia soyani methamphetamine wangaman lan fakzol hi NDNPS Act 1985 ko chanin thu boy sim sakani a kota shruani hnuin thu zo fia turin excise custody champhaya kot phalnein kolme kani a until man hi cheng no sumnga singa man hu ani Aizawl Rotary Club chuan mi har sa te ta na thonin tarmitan siam saka Aizawl Rotary Club chuan advertisement for in zirlaino pangkum nga tanga somparit in karte tan WhatsApp manga an har satna thelu tura anti hnuwa no pangza somthum paliming thelu ni a heng no pang tarmit te siam ni in tuna hian somthum pani sem chu ani to ani Aizawl Rotary Club chuan basic education and literacy hnuaya Rotary India Literacy Mission Program an kalpuya tun covid ripui hun lai khan no pangte school pa ngaya kallovin e-learning platform an zirna pe kan ni a no pang school ka te zinga midlama har satna abik takin mayapia thilha mu fi athelona asiamna sa ti hriat ani anti September sangni somni pakat khan Rotary India Literacy Mission chuan Vision Spring Paul nen tanghovin Ujjwal Drishtri Abhiyan program tlang zarani a chung ko har sa no pang midlama har sana ne te tan athona no pang no khatan tarmit pek anin tiam ani MZSRLM Noya Village Organization te Tanpuinan Self-Help Group te hna Custom Hiring Center Mantur Combine Budeng Khol Rice Mill patnile Oil Maker Machine pathum semani heng khol te Mizoram State Rural Livelihood Mission atanga athona donani Win Khan Zol non video le kortha SDO Civil ni bok pungol za thuma chuam heng manruat te semin Village Organization te tana pek chho Combine Rice Mill patni hi cycle clear le sorliap te hna hlanani a cycle clear VO noya hian Self-Help Group soman oma sorliap VO noya hian pariat an omani cycle clear SHG te hian kum khatchungin bu quintal sang thuma tanga sang level an thar chhuak thinin an soya sorliap SHG te hian kum khatchungin bu quintal sang ni vel an thar bok ani oil maker machine pathum te hi cycle clear chu vel le bung thuam SHG village organization te hna pakhat thu pe kan ni a chochi le an tamu tanga chome kan na tel siam turani heng kol te man dan le en kol dan tu training hi company tanga technical expert ten an pe ngal ani Mara Autonomous District Council MADC Deputy CEM Education changtu HC lamal somaza sai chuan Vain Khan Middle School Teachers Association MSTA District Headquarters siha conference vaingana ECM hall ane chu amman puya HC lamal somaza sai chuan MADC Education chuan recruitment rules le service rules thatura an ngai le abik takin zirtir tu te ham thana turatana thazok an ngai tu mek zel ni na soya abik takin Samagra Mission Tele MADC area chunga middle school zongzong te po state sarkar nen thataka India in rom hana fel tak an ne then be seya ma an la mek ti asoya mara education in amamo ber tu zirtir tu nehemia ril ru ang puani thu asoi Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puanani sarkar la puichon kumsang ni somni pakhat somni pani chunga khokheng na satak tua Rajasthan ne Nagaland chomdolna cheng viable se sang khale somli pathum pe karemti heng sumte hi disaster response fund atanga pek chu turani a high level committee union home minister Amit Shah kai shwe thu khom chuan Rajasthan tan cheng viable che sang khat le pali le Nagaland tan cheng viable che somthum pakwa pek hi aremti ani Khovela radio in thunzom dar zawber All India Radio chu Khovela electronic media zinga mi puiten rin tlak ber an thang Reuters institution in Khovela ram somli prokazir chen ania All India Radio le Doodarsan news chuan rin tlak zong te na vote an musang bera Reuters Institute in atti chua digital news report sang somni pania hian All India Radio News te DD News te chuan me pui chhana sang sang atangin an rin ber thu tarlan ani a heti lai dar kar somni pli chunga ti chua TV Chanchinthar te ero chuan ringam tu ne tlem zok ani Reuters in azir chen na hi YouGov kal tlanga nein internet a Chanchinthar ngai event tu te ngai dan ala khom ani Union Power Minister RK Singh chuan India chu Khovela energy thiang hlim man konga mala chakberani thule segle sa ti chatlem zok renewable energy lama thang chakberani ati voina India Energy Transition Summit New Delhi ni amman puina het hui soin pusinga chuan India chu energy thiang hlim siam chhon atan ram than om berani chhome ka ti a sigle sa chezel siam thatura inremna siam Paris Climate Change COP21 thuthlungpo zom thaber ramani ati bok pusinga chon kumsani somthuma chon renewable energy chu gigawatt zasari chuang Indian siam chok theidon ani ati
ram chunga tlei rol kum som pani tanga som pali inkar za som sir panga chon covid-19 vaccine dose khatna anna to Union Health Minister Dr. Mansuk Mandave chon thalai te chu Shrilang tu tura lopian chuak turin a soma thalai te chu vaccine la theu turin angen ani Chanchinthar serti topna na tlang pui Chief Minister Puzoram Thanghovin Voin Khan zo kho sanga Assam Rifles in son chungchanga ngai to turpoi mote ngai to in thut kho mani Mizoram Public Service Commission Chairman Tharatan Puje Siram Thanga IAS retired ruat ani Sarkar pui chuan kum sang ni somni pakha somni pani chunga khokheng na satak tuar Rajasthan ne Nagaland tan chom dolna cheng viable cha sang khale somni pathum pe karemti Union Power Minister RK Singh chuan India chu khovela energy thiang him han konga mala chak berani thule sigle sa te setlem jok renewable energy lama thang chak berani ati chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani